पाउदा सरकार असना था तरुक की मनुंगा मणिपुर दा लॉ एंड ऑर्डर की फिबम हाइनिंगा लेजना फगरहन मंगमले हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेना पुलिस राइजिंग डे की थौरमदा हाइख्रे अमदे मणिपुर संगाई फेस्टिवल भारत की प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ना हौदोक्लगनी ISTV की मणिपुरी पाउ मियंग ताबिर सिंह तराम नौकसरी हौजी पाउ संदोंग पिजरे सरकार असना था तरुक की मनुंगा मणिपुर दा लॉ एंड ऑर्डर की फिबम हाइनिंगा लेजना फगरहन मंगमले हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेना पुलिस राइजिंग डे की थौरमदा हाइख्रे अहानबा मणिपुर राइफल्स के परेड ग्राउंड पांगथोकपा चामुकुन मंगा सुबा पुलिस राइजिंग डे की थौरमदा डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर वाई जॉय कुमार मिनिस्टर एमएलए पुलिस अमदी सिविल की मकोक थोंगबा ऑफिशियल क्यासु सरुयाकी मथौ निंचेना पांगथोकपा पुलिस ऑफिसर अमदी पर्सनल सिंह दा पुनिंग थोगतुना मनामथुम सिंह पीकी चीफ मिनिस्टर एन बिरेन मखाताना हाइखिबदा मणिपुर दा हाना लेरंबा मॉब जस्टिस की सनबी अदु मियामना पुलिस ता थाजब थमलकपदगे हौजिकटी मॉब जस्टिस की सांग यामना हंथरे लॉ एंड ऑर्डर की फिबम मखाताना हेना फगरहना बाहोनबदा पुलिस अमदी प्रजा अनी की मरकता अफब मरी लेहनबा तंगाई फदे हाइखे मणिपुर की पुलिस सिंगा सिरी थाजब एकोना फार्म नामी ड्रग्स एकोना फार्म में एंटी सोशल एलिमेंट्स Public city support yaw the department boy. Public city na city popular police. Public city mission na city alu the phat of the popular. Machine atmosphere se create on the honorable सरकार लई अगर पुलिस ना human service ना humanity behavior ना प्रोग्राम में हम लोग उठो पसंद अदु ने ना community service कोई ओवर भी है ना इंटरनल स्टेट से लेबर पुलिस स्टेशन गुनी मतलब डीसीपी के तानर का होम डिपार्टमेंट का तानर का मतलब इतना को वो मुनी इतनी काम हुआ है मणिपुर संगाई फेस्टिवल भारत की प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ना हौदोक्लगनी हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेना ISTV न्यूज का अखनना उनबदा फोंदोक्ले मांगना मखा तारादुना नवेम्बर की तांग 18 हौदुना पांगथोकदोरिबा मणिपुर संगाई फेस्टिवल असे हाना संगाई की लेफम ओइरिबा कैबुल लमजाउदा हौदोकनी हाइना तौरंबा अदु नौना अमुक संगत सकटकदबा मयाम अमा लेबना मतम संगदबा अमदि प्रेसिडेंट मसामंगना मफम मदुदा संगाई फेस्टिवल लाकपदा हेलीकॉप्टर सिजनबगा लोइनना हेलीपैड न सिंगबा नौना सेमगदबा अमदि सिक्योरिटी की खुदोंग चादबा कया लेबना बेगचंद्र ओपन एयर थिएटर दोइना भारत की प्रेसिडेंट फेस्टिवल असे हौदोक्लगनी पांगथोकदोरिबा फेस्टिवल असी पृथ्वी की मियाम दा खंगन्नबा अमदि संगाइबु हेन्ना पाक सना मियाम खंगन्नबगी पानमदा फेस्टिवल असी की मांगोइनना लोकताक की अकोइबदा हाफ मैराथन मा पांगथोकनी मैराथन असिदा इंटरनेशनल की थाकता मैराथन लमजेन चेनबा मियोय क्यासु यावगदौरी संगाई फेस्टिवल असिदा अहानबा ओइना नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट समिट अमसु नवेम्बर की तांग 18 भारत की प्रेसिडेंट हौदोकनी समिट असिदा तोंगान तोंगानबा कंट्री सिंगी एम्बेसडर सिंह इन्वेस्टर अमदी ममिंग लेरबा कंपनी क्यागी मियोइसिंगसु सरुयागनी हाइरी इंडो म्यांमार अमदी इंडिया की फ्री ट्रेड हेनबा भारत सरकार दा लेगा तक्षिली सेट असिदा मपान की मियोइसिंग लाकपदा खुदोंग सानबा इंडिया गवर्नमेंट ना PAP सही मंगा सांगदोक्रे हाइखी तारीख 15 एकोई हाफ मैराथन अमा कोई लोकताक की अकोइबदा सेलिबा रिंग रोड टू अदुदैदा किलोमीटर 12 मु मसिदैदा फॉरेन की रनर्सिंग यावगदोरी करिगिनो अखोइना मसिदैदा मसि चलले जायबकाना अखोइना प्रमोट तौदोइसे करिनो यामना पेक्युलरिटी ओइरबा दुगुम संगाई अदुगुम फ्लोटिंग की खखोगी बायोमास अतावो फुमदी की मटकता संगाई कौब सुगुम पृथ्वी लेते पोट लई गाइसे सिदा चुमनगी फेस्टिवल नतब आ मफमदुदा उहनिंगबगी प्रमोट तोंनिंगबगी पोतुने अखोइना आ मखा आदा पुगेना अखोइना खंजरिबा दुगा पुरिबा थासी तांग 18 पांगथोकदोरिबा न्यूअल साकोबगी थौरंगी दमक मणिपुर सरकारदा मणिपुर की मियामदा nga marang kaina phanganaba akhanaba thorang lokhale haina मणिपुर की चीफ मिनिस्टर एन बिरेना फोंदोक्रे
Handang Manipur da ising isau tengkhang ke rak thoktuna nga mi singda awaba se teng pi khibana Manipur sarkar handak ki oina nga khwaidagi yamna puthokpa farmer da lupa lak amagi mana anis boina puthokpa farmer da lupa lising humbudra ahom siboina puthokpa farmer da lupa lising humpu pinena ba thawrang lokhale indigenous ki nga puthokpa singdana lupa lising kungi mana pigani jingi mafam singda nga puthokpa farmer singda su akhana ba mana pigani Handaki oina farmer singna nga puthok pusin tawbagi transport charge sarkar da puthok tuna nga gi pothok hena phanghanna ba akhanna ba thawrang lokhale haina hongdorakhi gilam sidi pa khara yam tang na thokpani na moigi aduna kano sida khoi moigi da su singi da yam puthorpo kangku durna 20000 pi ba moida farmer sing da hena interest aina ba moida wada na ba haitare nga gi transporter ko matam da hana di moi masa na transporter handakti transporter tawrok pagi madus gi sar so khoi go mena puthok birani aduga mu stool saraga moina sago bo yon gada bodo du stool du so khoina go mena free da adu minus habiraga praja gi demand du mit tong na ba ne khoi sarkar gi side gi appreciate department gi side gi khoi kan hona jari Ningol Sako Panalakoda Manipur Pradesh Congress Committee ke President T.N. Hafkifna ye proposal pirakle Yumnak on krabi sagai lan nasat krabi mache masal ningol oivi singbu mama mapa amadi mabung mopa oiba singna sa koduna samin naba amadi mabung mopa singda ningol singna ye phamangol pibagi thauram ningol sakoba kumai esna lakoda Manipur da hana sunaba kya thadona duna sokotpagi lambida hena kumang soksinba Nungsi sanana himinaba santi leiba amadi nungai yaifaba lamda mama oirsan haina T.N. Hafkifna ye proposal pirakle Maiti zati ki khwaidi ki sawba ningol singi nimit nungai raba ningol sako pana lakpada maruina kumai asibu saruk yariba miyamda nungba assembly constituency ki MLA gai khangamna ye proposal pirakle Hajipau gi manaktana atema bremtang lawzari Irujo Coaching Institute admission open for 4-month CBSE comprehensive course for class 9, 4-month CBSE revision course for class 10 and 12. Class commencing from 11th October 2017. Class timing 4:45 to 7:30 p.m. Features probable questions, discussion, previous year's questions, discussion, study materials, worksheets, practice test series, mock test, performance assessment for its students. For details, please contact Irujo Coaching Institute. Contact number 8131025634. Aigi thamoina achit pathasa bathamjari Sri Kumar Jewelers. Yumda sumlai raka khanbana dikana roi engunda loina thengna khrabani wakhal do wagano lao aikoi kudumu pasamdarase miyam gi apamba design kudimu soidana phangladani Sri Kumar Jewelers Hakchangi labor solak padagi producing aktaba hakchang choktarba tumna chaba yaraktaba khong hama nungayaktaba singi damak amatta ngaraba upaidi jolip syrup amasu Jolip capsule with changing is in Pengba ngaton Hangbiragani, Ningol Chakobugi Mangu in Namapumari Faraba Pengba Amadi Ngaton, Ningol Chakobugi Damak discount supizeri, Ngaton KG Manga lay with the KG am a free, Pengba KG Tara lay with the KG am a free the pizeri. Akak Navamatamni, Nasimak Lingshin Birokton order Togi Ho, Pangpam, S. Tomba and Sons Pengba Farm, Hyang Tang Bazaar. Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean, and healthy water. She come up. Kanang nupazi po. But kasagatan na nang kayo na. Mayroon na laylani. Ay, tunay si Roy Dro. Namti ay. Sali sa parang kamcho. Kung dahan mo ba? Napamamasak to lady. Namti ay. Paano ito, di ba? Ningon mo, ati. Nangyaway ka tama. Break mutung taram na moksari makatawa pauda. Sagay on krabi mache masal ningol oibi singbo mama mapa amade mabung mapa oiba singna sa kauduna mache lukoi chamina ba amade mabung mapa singda ningol oibi singna yaifa mongol piba ki thauram hiangai gi nini panba lak libet angkun mathida pangtho kadariba ningol sa ko bonwit asigi damak Manipur gi tongan ba mafam kya dagi ningol sa kyana khoiraman kaichel da pot chai leiba laknari
masina Imphal City da mi chinbigi sang hengalakli ningol sakubagi pot leraga thorakpa ningol kyana ningol sakubagi heading ba saktam sing ISTV news ta phongdorakle aina sahi magi amutang kana tawbane na kitang angambado pige na tawbane kaim haide moina di laurunu leirunu nang ngamoina adum haeba adu aina sahi magi amutang lakwa ningol sakubane na angamba khara pige na adum leirakone amakatane se adai mani singidi pukham masa se thawdok lerakanda sine na baina ina mari manga pibirage na aduga nglauraiba baudalibu ichina punna sahi mudaga punna unaningwa unaminaba ga sida nungai pawa pami unabudun nungai pami boga sida adu paisa nungsa adu dagi yam khan basida pan ngamda imung de mapi tani boga angamade phare ga ngamda imung jo kha yengan ba sum pami hai tare tanjing hamna ne adu moi yamna laide da harada ne hayo ningde ina khumba minadi ngami lara ba khoidi ngamde ba adun hayo ningde ai ina mai chanjing du kan haide ai angam badum laibane Amaramda Diwali amadi ningol sakubang amari lenana khwairaman kaichal da pot chai leiba lakliba singna makoi mukhoina purakliba sel yauna atei polam sing section naba city police ke maikai degi khangalagle pot amadi sel mang ba yorabadi police ta pau pibiu hairi Imphal East District Police na Imphal East District ki tongan mafam singda Diwali amadi ningol sakubagi mangwaina lagaw khawba mioi kun amadi yamlaba lagaw maru amadi paisa sing fakat khre fagalapa lagaw maru sing adu ngasi Imphal East District Police SP office da pawmi singi mamangda puthokre SP Imphal East ke kavif na phongdorapada maru aina Imphal East District ki police na fagaliba lagaw maru sing asi ayambana hingang area dagini Imphal East District ki manung dalaiba praja singna lekai da lagaw khawon biganu police na sangsilakpa drive ta praja singna sumateng pangwiu makhatana Imphal East District ki manung da lagaw khawba madi jar sanabagi mayokta drive sathaki gadi haina phongdorakhe encouraging the lagaw will lead to more and more problem in the locality also, so I request the locality lekai leaders to help the police whenever we come for the raid and to help us to catch the organizers of the lagaw. Ngarang City Convention da Dalai Lama okpagi thoramda media sing ikai ba pirakibagi thawong taraina logde chenaba myo sing thigalaga chapchaba cherak pigadabani haina amjugi president wangkemcha samjaina phongdorakle ngasi ISTV news ka akhanana unakiba amada wangkemcha samjaina asugumba thawong asina democracy bu masakhthian matanatana media singbu thoksa dabagi khudamne mamangda su kayara khana thokraba thokdok asi amu khana thoktana ba Manipur government na mapung fana ticket kadabani haike kudukta amjuna ko press release tho gar smane toba ko civic sense ko lebang cha ta ba media bu khongwang ba si tobu si noi tobu de ko press release tho gana masi ba tung tobi gano adu ngarang tho si kandem to ye na ko phajana boli ko na hai hi bane duga thoru madu sile ba kabu sina krai soi bano asu bi kana to na di mari bo tho ti thik laganda madu ko gi momoi da ko ai ngi ba sarak pi damni adu pi dragadi amjuna tumin le tho ha bi che ko na hai rawni Amaramda Pawmi singna lambi satpham da phamdara paw lobkibadu miyam khanghanaba social media da thagaluba ISTV network ki pawmi da sakhangdaba miyo amana ki halakre masagi asekma account nataba Sonia Hizam ko wa mage account season fanzoba tingkhai ko ba miyo amana ki hanbagi thabak adu tatharakibani thawdok adu mapung fana condemn tawbaga lunena amjugi president wangkemsa samjaina atubu matamda amjuda laktuna sengdok ladrabadi mahaki mathakta chapchaba ain gi tengbang loragani haire abagadu miyam da chachina khangan ba magi Facebook account thagala khangan badu mana handogate haraga mana masi mathong dara mathong saba akoi gi kanu huina khongga da kathara khongena toiba masi media gi makti jamle thibani adu masina democracy gi police have media se khonggaung na bada akoi gi ki hanjong chingthei sin yaw lo bada khangan gi badu mana du kuruk tamadu budro tawdabni adu madu handogate adu natragadi nangena tati famous charge tawbani har ki hen ma ken khangan ba ma tawre Singkai hari bisa kanano, atau singkai sihirgi batak tak kogi amjuna cap saba legal action logani, ada kali mama sama na, mali maming the tabs na taba, mana sida, suanya hijab mai bagi Facebook account sida mana, masak dua laga mana aku tagalai bese, masih yam cumde, aduna aku amjugi mai kaji ki ini agent presiden mau hari, sebelum media ki mana tu aku flagship Jawa singa se, masih media ki mama itu mau na, amu kali tay bani, amjugi singkai ki batak cap saba kogi amjuna kogi aing thong tu logani.
नौना सेम के डिस्ट्रिक्ट सिंह मनुंगदा कांगपोपी डिस्ट्रिक्ट की ओइना पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट कांगपोपी डिवीजन की ऑफिस कांगपोपी दा पिदबना इम्फाल ईस्ट की मनुंग सन बच्चिंग में रोंग दलाइबा इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की इन्वेस्टिगेशन एंड प्लानिंग डिवीजन की ऑफिस कॉम्प्लेक्स दा हांगदोकले हैना कांगपोपी पीएचसी डिवीजन के एजुकेटिव इंजीनियर ना थादोरकपा चेरोलमना खंगलगले हौजी लचलपदा मरुब पाव अमहन बिजरी सरकार असना था तरुक की मनुंगदा मणिपुर दा लॉ एंड ऑर्डर की फिबम हाइनिंगा लेजने फगरहन मंगमले हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेना पुलिस राइजिंग डे की थौरंगदा हाइख्रे अमदी मणिपुर संगाई फेस्टिवल भारत की प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ना हौदोकलगनी हंजिफावगे नदिया सिबिने बिजरेबा मणिपुरी पाव मतांग सलोजरे नियंताबी बिसिंग मुगाना खुरुमजरी